Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mangurip nu Allah. Pengintano si ikwallah. Ibagirap tanu wallah aging ko to ilmu apa kang dia guna sa kang gunaan tanu saging ke dunia na yamala na si iko kapo ko matano sa alungan mauri ging kaiman to pangadian tano na makapantag saging kaiya at tauhid isudi tanaw di kan diruguda saging kaiya turu na tauhid importante akasabutan o urip nu Allah kagiyagi akidah. So akidah na gi fiqhul akbar ayam anan yan nagi kinanglan mala mausarun o mu'min oras saan duman yan ikasabutan yan ahamul muhimmat ayam anan yan na importante kumang importante aging kaiya ilmu si iku akidah si iku tauhid na isusugup na ya wallah subhanahu wa ta'ala aging kutuwa kapag nadatanon si ikum yang ipos na miyangaon abidiw tano na miyan discuss tano miya pamagusay tano aging kutuwa ahamiyatu tawhid wa fadlu yang kutuwa syurutu la ilaha illallah yang kutuwa syahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nagu sa mga pediyan iman to naging kapkili tano saging abidiw tano aging kaiya pangadian tano na aqsamut tauhid so mga klase yung tauhid katawan tano aging tauhidullah na si iku kiya taritibaw ng mga ulama kiya pamatiran si iku kitab nagu si iku hadith na miyat tuuniran miyatantuiran aging kaiya tauhid na telususun ayam anan yan naging kutuwa kaya pa ka telususunaon na kana ba tigtano ba piya kang blablag ka ging kaya taritibaw ng mga ulama na langon na yan matatago si iko Quran sa ayam anan yan na so tauhid al-rububiyah tauhid al-uluhiyah agus tauhid al-asma'i was sifat isay ni pama mga supakatano sa akidah supa ka ahlus sunnah wal jamaah na tigiran aging kaiya mga ahlus sunnah wal jamaah na pimbeub diran sa tauhid sa inikid iran sa iku mga Kristiyan subsimbo nila na telo hindi pa mo tathlith na ikadua pan natigilan naging kaya tauhid na yan ikadi naging kaya mga ahlus sunnah na kaya punan sa kaya beube naging kaya tauhid na inipong ko Ibn Taymiyah rahimahullah na ginan mga urip nu Allah anda dataranan katero na daab narsan kaging kaya tauhid at telutiman apapagusayin tano tauhidullah na miyalo si iko Quran nagu kanaba su Ibn Taymiyah rahimahullah mimbabagus saging kaya kayang babu idon adna kitab pakiilakan rakano giya pakilay niyo al-qawlus sadid fi raddi ala man ankara taqsim at-tauhid ini tialib وملا شيخ ملا دكتور si Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr kapapantagan iman to mala ulama si isa Masjidin Nabawi si isa Madinah Al-Munawwara mandakli durus si isa Masjidin Nabawi na tialip yan naging kaya kitab sa yamanan yan na piyangaluin yan aging ko to mga adillah si iko yamanan yan na kabubaliw tauhid at telutiman agupiang alunya si aging kuto yamanan yan na kanaba su Ibn Taymiyah
rahimahullah paganay mi taksim saging ka tauhid ka ya taksim bedna mialui na yung mga ulama si ipan kum yang un ano Ibn Taymiyah na lagi pa maging ka iya sa page 36 na piyang alui niya no naging kutoy mana niya na mga nas o mga imam mi taksim saging ka tauhid sagi lagi di Ibn Battah, Ibn Mandah, sagi Abu Hanifa, agusu sahibu Abi Hanifa su Abu Yusuf, agusu niya kadak-dakla mga ulama si Ibn Tahawiyah, niya kadak-dakla mga ulama api yang alu niya siya amanan yan na mi aluira naging ka iya taksimut tauhid, naging ka iya amanan na kiyang beubadu tauhid telo sa amanan yan na gin ka iya tauhid na miatan tutano telo kelas inian siyo to ayakiad na yan na sabab ko kaya pamati ang mga ulama so iku kitab si iku hadith na miatan tuwiran amanan yan na so tauhid na telo kaso rububiyatullah uluhiyatullah asma'i was sifat na ginan sunyibuy wallah ilmu si iku mga ulama lagid pa maging ko to si iku nahw ibarat na si iku nahw na ging ka al ism al fi'l al harf na ayaman bu kiya adnanan na sabab ko ilmu mga ulama istiqra' wa tatabbu' na dasum yang kasan kailin ka si iku kitab wallah si iku hadith nabi sallallahu alaihi wasallam si iku ahlul lugah na amanan yan na ismun fi'lun harfun lagid pa mo sa mga ulama na pinag-uniran sa mga syurut. Agyang kutuya manan yan na mga sambayang, mga rukun. Na ginan na ayami tumirtibsan ayam yarin sunna sa mga ulama. Aginan si babuy kiran wallah ilmu. Sa mga ulama, naging na mga rukun na miyang alian ng sikaw hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabapiyan pa naro Nabi, bapiya gusay pa mo Nabi, at tigin naging na rukun. Kenapa? Sabab ko kaya pamati o mga ulama, si ko fiqh na miatan tuira nagi na rukun nagi na sa syarhat nagi na emanan yan na wajib nagi na ni emanan yan na miad ay man tu na pengadian tanong si isa fiqh na lagid man buging kasi sa aqidah sa tauhid na emanan niya so kaya pamati ang mga ulama na adna rububiyya adna uluhiyya adna asma' wa sifat nalaw na si ko Quran o si ko hadith na di nang kesangka mga urip no Allah na so tauhidullah na teluti mana apaga nero naging ka tauhidur rububiyah so kapakai sis aku Allah siku rububiyah ay mana niyan nagina so tigin mana iya huwa ifradullahi ta'ala bil mulki wal khalqi wat tadbir sekalian so kapakai sis aku Allah siku kadatu mana perhatian ka swalla kirku kadato da puparku kadato skanyang bu idato skanyang bu mana na kumikibir si iku kadato imbagay niyan so kadato si iku tawa kabayan naku niyan so kadato si iku tawa kabayan subus wallah kirku kadato maka kekapar wal khalq nagu mana niyan na so kapangadin berkay sisaan ka swalla sa skanyang bu imiyangadin upun adna parati urip no Allah datu akalaw na swalla makakapapar ko kadatu sadi makang gira-gira sa lagi dudi ka pakang gira-gira ya Allah si ko kadatu yan na musyrik kanya nya kapan ako to sa amanan na si ko tauhid ar-rububiyah nya kapan ako to si ko rububiyah sadin sa tawa parati yan i'tikad niyan ayamanan yan na adna pupengad na sa lako ko Allah na amanan yan na mita gusiku syirk kapan ako to wat tadbir nagusu kang gira-giray pamana pakaisisan rasulullah askan yan iding gira-giray kulang wantaman lang wano di mambetat saging ke dunia lang wano di manggulaw la saging ke dunia na perhatian nakasubus wallahi di san gira-giray upon na i'tikad na ka ayamanan yan na di san di makang gira-giray sa lako Allah sa ayamanan yan pagkagaga lagi wallah kudi kang gira-gira ko betad masa na sabnar minisakot to swalla si iko emanan yan na minisakot utos walla si iko
tauhid ar-rububiyah. Ino kinanglan na sabut na yung kaya kapag mataksimut tauhid at talutiman, kagi mana ni nakakasabutan kasi ko akidah, si ko tauhidullah. Andi mapakapsusulda. Udi itigyan na huwa ifradullah bil af'al. Sekalian, so kapag kaisay sa ako Allah, si ko mga galbak yan, bi af'alihi. Huwa ifradullahi bi af'alihi. So kapag kaisay sa ako Allah, si ko mga galbak yan. So langon ugalbak ko Allah, sekalian ni pupanguyag, sekalian ni pengimatay, sekalian ni pririski. So langon na yaman na mga galbak wallah subhanahu wa ta'ala, khasaisullah, para butuk wallah, na amanan yan na pag-iatikadan mo pagkaisis ang tanong sa Allah as kaniyang buiyam anan yan na kirkun. Naging kaya tauhidur rububiyya mga oripnullah pupugusin tanong. Tauhidur rububiyya na amanan yan na perati ini yung mga musyrik. Perati ini yung mga musyrik si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau pamakay pagkisa kakiran. Ipagisa kakiran no anto na imyad si ko amanan yan na langit na tero ni Rasulullah tesuka tero Allah subhanahu wa ta'ala tigwa Allah subhanahu wa ta'ala قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. So, mga musyrik, mga kafir, si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pentagin na paparati aniran tatarima aniran aging kaya tauhid ar-rububiyyah. Kata sudalil. Tiruangka ya Muhammad anto na kadnan o mga langit apito na gusto arsh al-azim, arsh amala. At tiruon niran alillah rakanan wallah subhanahu wa ta'ala. Pero ng mga kafir, mga musyrik sa gintamasaw Nabi, so Allah narakyanan. So sama nuto na paparatian nilan, so akida sa tauhid ar-rububiyyah. Qul afala tattaquna inu kanu tig wallah dikir. Pero ang kiran ya Muhammad inu kanu dikir, inu ni disimba sa Allah, inu ni pengulalan so kalak sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sama nuto na miya tanto saya. Saging kaya katuro Allah aswayamanan yan na mga kufar, mga musyrik na paparatian nila sa tauhid ar-rububiyyah. Paparatian nila na swallay, yang adin swallay, mana niya nakir ko mga langit na gusulupa. Na pamakada nga taksima, aging kaya tauhid sa talo. Natay sa mamsuto. Na anto ni kaptiruan ka sa aging kaya kaparati ako kapangad wala, kaparati ako kadatu wala. Kaptiru na ka tauhid. Turo na ka-tauhid na yaman na niya na perati yung mga kafir sa tauhid. Na gito kinanglan na mataksim aging at tauhid sa talo kagyaso. Paganero na tauhid rububiyyah na paparati ang mga musyrik. Ugaid na peratera nanan na dayran misul si iku Islam. Das jiran makasul si iku Islam kadayran parati aso tauhid al-uluhiyyah. Tauhid al-uluhiyyah aging na ipakatundog at pusin tanong. Nagiya iayamaan na niyan na kasabutan tanwaya aging kaiyamanan na di kapag usiya sa aging akidah tauhid. Kau pamakayamanan nila turo na kagiya sa mga musyrik na paparatin nila so kaya pangad Allah so wala kumukontrol ayakir kumalangit na amanan yan na paratian ako to pirati to mga kafir na sama no to no pamakaya tindig ka aya paratian ka na so tauhid na kanabapimbo itsa telo. Basta tauhid na langon na rangkom. Na yaman ito na sa mga musyrik na paparati nila sa wala si ko tauhid. Ino siya nutubo yaman na pagkapiraw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino siya ng pagkapiraw Quran. Nagiyang mga oripnullah. Ikadua, nagiyang kutwa yaman na niya na pugusayin tanong nagiyang kutwa tauhid al-uluhiyyah. Yang kaya taruon na tauhid al-uluhiyyah. Ay mambuat tauhid al-uluhiyyah mga bangsaan, mga oripnullah naging kaya huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad wa yusamma hadha at-tauhid bi tauhid al-ibadah. Sekanian pa masuka pa kay sa ako Allah si ko ngulalan ko galbak umang oripan agi to so simba
gitu susimba ika ipada betulun na tauhidul ibadah. So kapag kasi sa ako Allah si ko simba. So ayam ana ini mga uripnullah na agi tauhid kapangintuhan. Tauhid penggelbakan ayam ana niya na penggelbakan no lawas manusia. Yung ko tauhid ar-rububiyyah na tauhid al-i'tiqad. Ayam ana niya na berarti puso aging ko tauhid rububiyyah berarti puso pag-i'tiqad no puso Allah subhanahu wa ta'ala miyangadun so Allah subhanahu wa ta'ala dinggal box ikulang wantaman khasaisullah mapapanto asibu ko Allah subhanahu wa ta'ala ging kay tauhid rububiyyah nagi ina pengelbek na yuripn Allah hapa kay sis ako Allah ngulan ko galbek ko manguripan lagi do kasembayang kapamangni ka semaya kapanumbeli so kapamangni ko Allah subhanahu wa ta'ala nalangon na ng tauhid al-uluhiyah magalbakanan o uripan iptulabusiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagiya inisugu kung mga panabinabiyan si imi adun so ridu o emanan yan nandulunaan o mga nabi na gusto pagtawiran kaso pagtaw so pagtaw asyugun ko siyugun so mga nabi mga rasul napaparati nilan so tauhid al-rububiyyah ay daw tami alitan na kumyon ugay na saging tauhid al-uluhiyyah ikadua kelas yung tauhid na dairan saya parati sa mga nabi sa mga rasul kaya man na inisakot tuwiran so Allah si kusimba ay katur Allah subhanahu wa ta'ala sa batan na sulangon rasul na inisugukin naging tauhid al-uluhiyyah na ang utakatur Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut sabda rasiyugum yatig wallah si ko uman ipagtaw so rasul sa ayay suguun ayay susugusan ko rasul na tero niya sa ko pagtaw niyan idulu niyan ko pagtaw niyan asimba niyo wallah na pananggilain niyo so tagut pananggilain niyo so tagut naginan daparati au mga musyrik si ko masaw nabi sallallahu alaihi wasallam kasumin basiran sa mga barahila ay pumakaraniran kung si iku Allah subhanahu wa ta'ala na giya mga uripnullah mapunto ka husayan sa tauhid al-uluhiyyah na matas subendingan saya ang tauhid al-uluhiyyah na ikatlo tauhid apugusayin tano aqsamut tauhid naging kaiya tauhid al-asma'i was sifat yung kaiya tauhid al-asma'i was sifat so kapag kay sis ako Allah si ko mga ingaran niya na gusto ko mga sifat yan nanto na yung naging kay tauhid al-asma'i was sifat ay maana niyan mga ribnullah na huwa ay yusaf Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamal wa nu'util jalal min ghairi takyifin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'til هي يمنن تعريف توحيد الأسماء والصفات هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل mga ribnullah na skanian so kirupaan ko Allah kung nganin ay inirupa wala sa isa ginoon gusto ko nganin inirupaw o rasulian aso nabi sallallahu alaihi wasallam apad sa sipat akumplito agu sipat ay manan na saslaan sa kanaba ay manan yan na ipangibarat kanaba ipanulagid agu di pagalin sumaanan yan agu di pagkadaan sumaanan yan gina ni ay manan yan na rukun aging kaya man kaparates ko tauhidul asma'i was sifat berarti ang tanong ay amanan yan na so Allah subhanahu wa ta'ala na mga ingaran ay niputunin sa ginoon yan adna mga sifat inaluy wallah asipi sipat yan sa iko mga ginawa niyan piyaki sipat yan sa iko ginawa niyan
Agu inaliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya tindig tanusan isa ini ke adnan sa man mala khilaf bainal ash'ariyyin wa ahli sunnah al jamaah as-salafiyyin. Agin kay emanan yan nasiku asma'i was sifat. Na giyan ko to akaperati tanong sa giyan ko to mga sifat wallah, mga ngaran wallah. Ay inaliyo niya inaliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ay maana niya na min ghairi ta'wilin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ala haddi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dito no pengalin naging utamaan ini talinguma. Ngunta ini talinguma sifat wala dito no pengalin sumaanan yan. Dito no perkaadaan sumaanan yan. Nagu dito no ipeng ibarat nagu dito no ipeng lagi. So Allah subhanahu wa ta'ala. Da asagin dunian. Soalan ada asagin dunian may tubuh syai. Sekali na pupekan pupekai lagi imal adalil. Sa tiyan to Allah si iku ginawa niya so kapakan nagu so kapakai lai. Nagu tiyan to Allah si sagin niyan adin aban yan sagin di may tubuh syai. Gina nakip sagin di no sabuid ko mga tao. Apa man nagumiraw ko na soalan na adna liman yan. Naguminiraw mambu aging ke sabad di mga panarima at tigran na iniibarat yan suwala sa lima. Alagi do limo manusia, limo kadin. Na kena baginan amanan yan na akidah ahlus sunnah wal jamaah uberan pagibarat na suwala sa lima, sa lagi do limo kadin yan. Kalaysa kamithlihi shay. De na amanan yan na lagi do wala may tubo shay. Si ko mga sifat yan. Di na lagi din may tubo shay. Si ko mga sifat yan. Giyan ko to emanan yan na kaya tanto at tanurun. Ani talingo mo Quran, ani talingo mo hadith. At tegon na yan adna sifat wallah na perhati ang tanong to sa tarotop. Oriyan yan na di tanong pengibaratan. Pagawaan tanong, giyan ko to kapamimikiran sa emanan yan na ando man ay ibun talwala anto na madiliman yan anto na di. Hasu Ibn Abbas radiyallahu anhu na tigay na la tufakkiru kulla shay wa la tufakkiru fillah. Pamimikiran ninyo sulangon no shay. Uwid na siku Allah subhanahu wa ta'ala siku makaibarat siku kayfiyatullah anto na irupaan wala na dinyo pemimikiran atigu Ibn Abbas radhiyallahu anhu kakadedek o pompen ya idakal kagiyang ko to rupaan anto na irupaan lima wallah adan daalo yaw nabi daalo yaw Allah subhanahu wa ta'ala surupaan yan kasar bu metru yan na swalla na adna lima yan sifatiya na lima nanya pasad nyakalin ta do takka. Kenapa yang mana ni na pemikiran na kapna giya-giya na mga anggota na giya-giya. Hagi juga kedudugu mga tao po niran pamimikiran na sudah kiran mitalinguma ilmu. Kama nga ilmu anan migagayib ada alo yaw Quran ada alo yaw hadis. Na di ngap sulis ka urip no Allah apagusan na konso pamikiran ka. Kadi ka go pamikiran ka ba nga sulis ilmu gayib. Ay mana ni ada alo yaw Quran ada alo yaw hadis. Laid pa mo mga surga. Gingo ta mga lawasaygun. Mga lawasay gatanab, mga papanok, timbarang-barang abalas. Gingot ang mga lawasay ko surga na yufajiruna hatafjira, api ang nga pagkandara na pugundasun. Allahu Akbar. Na darka talingum ano Quran, darka tiro Quran, uso hadis, ano nirupaan yan? Paano pugundas? Ito na, pagundas si ko katringa, pagundas si ko iga na ka. Di nga kata nirupaan yan. Dami titik ko yung anan yan na puso. So, pengimagina. Kaya pensu Allah subhanahu wa ta'ala. Adar kater o Quran agu hadis wanto na Eropa ano mga sifat wallah. Asar buka emanan yan na minitaling umarka, mi aluirka, pianutul ka nabi, ug su Quran adna sifat wallah, na perati anaka sa dinga pengalinan. Orian yan na palagaw engkad na giyang kuto emanan na kapumimikiran ang kasi kurupaan yan. Kamata na madidekid na hay urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Saan tanop teman, saging kaya ayah. Laysa kamithlihi syai'un. Din na lagi duwal la may tubo shay. Khatamingasan. Din na lagi duwal la may tubo shay. Pasad. Di gan pemikiran sa tika gini ipsagin das wala di. Berarti ang kasuan na sifat Allah. Berarti ang mga sifat Allah. Piangaluyo Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napagawaan ka so man nakipanulagid nun. Sa din na sagin duwal la may tubo shay. Ya pasad. Din na lagi din na may tubo shay. Dengan pemikiran batika mana lagi duli may gira. Wa huwa as-sami'ul basir haswalla na pupakanag nagu pupakailay.
Naging ko to kapakan nagwallah. Perhatian ka soalan apa kan? Nanya pasadro. Dengan pemikiran ni tiga ini mah dia natangilan yan. Antun ayo kita kapakan again. Di ka kededek ke urip Allah pun kasulli. Antun pun kasulli usulli aging ko to andu manaya antun na Eropan yan. Perhatian apa pakan nag soalan na miya pasad. Iti kadang si ko pusuka. Ay mana na pakan nag soalan na pakanagin sulangon, ay mana na dalpok kanagin sulangon, ay mana na dikau-kau. Kanagin sulangon taman ay mana pa dikau-kau saging ka liyaw lupa. Saging ka entero dunia. Perhatian ka soalan na pupakailay. Na dengan pemikiran yang tu nama di ipagilay wala datarang amatatan antun kededek ko po nga sulli. Perhatian ka amatan na soalan na pupakailay. Adna matanian apu pagkailay sa Allah subhanahu wa ta'ala na uri ano kaparatian kaon asipa tutuwala akili niyan sulangon taman taman sa gin ko to may tumapila ko di dalam hagin ko to may tumaatur ko lolo kakagaw iya miya kalibulibutang na pakilay wala agin ko to ay may napila may tam awagin ko to kapindala pa kagin ko to kapila ka wagin ko to pila ginan may daw gusto ka pagkailay tano di kirupa. Di yung kilagi suka pakailay urip niya, suka pakailay tano na ay manan yan na kaalangan ka no gusto pwede ka na di nga kilay, di ka lang ba sumatang ka. Ingon prupan, ingon po yung mikinan o ba't iprupas walas iko kailay at na lagdo kailay manusia. Ka importante na piratiyan ka, aswalla na adna kapakailay niya, pakilay niya sa mga kaadniyan. Na miya pa sa doon na di nga suli yan manan yan na ando manaya. Kamata na madideg ke hay urip Allah. Nagi pemangdur kan halus sunnah wal jamaah akidah. Anda wanu Nabi sallallahu alaihi wasallam na semua sahabat. Semua sahabat ninu da amana niya na kiligtan wa kay Paul alina na sagi makapantag sagi asifa. Kakana beran na basiran di pamawala. Mana girang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nakna beran pikisan. Rupaan yan. Lagi daging ko tamya ka ajarya si Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senu Nabi aina Allah na pitru na fis sama sa isa langit na may pasal pirat yan na subala na sa isa puro na langit sa isa langit kenaberan pagisi niya manan yan na ando mana to lagi itu ang takatero Ibn Abbas radhiyallahu anhu fakiru kulla shay wala tafakkiru fillah mana pamikiran din so langon shay ugid na banyo sulya pamikiran so kayfiyatullah ingot wa so Allah subhanahu wa ta'ala siku ando manaya anto na imam betadian na Eropaan yan kasar ka maparatia so yamanan yan na ini talingo mau Quran nagu hadith asifat wallah nagu ingaran yan na naperatian tano na urian yan na ditanod suldan ginan mga urip nolay mapunto ka usian tano saging kaiya tauhid kay bagi-bagi tauhid rilantan wallah subhanahu wa ta'ala na ubid na mga karibatan tano na irilarak tano to Allah subhanahu wa ta'ala pangnin tano sa ik wallah pakisabutan yan raktano aging kaiya tauhid aging kaiya akidah pagusayin tano sabutan niyo wanto na ay papadalmon na miya kata saging ke video tano nino ka apia pupakatas ni gira ya di pagusain nagyan ko to ilmu para si ikwalan lagi ashraful ulum gidid na unan yan ilmu paganad gidid na unan yan aplenganan ka ko oras ka gidid na unan yan aplenganan ka ko si iku umur ka aging kaya ilmu si ikwallah ilmu ang makapantag si ikwallah subhanahu wa ta'ala agidid na unan yan na ilmu ayak pengenal na ka nasunsukadnan ka ang Rabbul Alamin ginaso ilmu tawhid ilmu al-aqidah as-sahiha bifahmi ilmu al-aqidah as-sahiha bifahmi as-salaf as-salih mga bangsa mi pagkandudungur ka no salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh